I pozdrav ekipa i dobrodošli u moj novi video. Danas znači radimo nastavak videa od jučer, povijest 3D Super Mario igara i danas nam je na redu Super Mario Sunshine za Nintendo GameCube. Nemojte da vas zbuni ovaj format, ovo je standardni medij, znači standardni disk na kojem su se igrale GameCube igre. Za razliku možemo usporediti sa PlayStation 2 DVD-om koji je u to vrijeme bio standard. Možda je to jedan od razloga zašto nama GameCube tada nije bio ni popularan, kao recimo PlayStation 2. A za one koji se pitaju što je GameCube, koji se nikad nisu susreli sa njima, znači GameCube je Nintendova konzola iz 6. generacije, znači u generaciji sa PlayStation 2, originalnim Xboxom i sa Segom Dreamcast, jedna od možda i najbolja generacija svih vremena. S time da nemojte se zavarati, GameCube, iako čudno izgleda, je puno više se odupro vremenu nego recimo PlayStation 2 i u startu bio jača konzola sa jačim procesorima i ima tona jako dobrih igara, iako je PlayStation 2 bio puno popularniji, to je neupitno. Tako da ima je tu jednu čudnu foru sa tim mini diskovima i jedna od igara koje su definirali taj sistem je upravo Super Mario Sunshine. Druga stvar koja je definirala taj sistem je upravo GameCube-ov genijalni kontroler koji je od strane gamera na konzolama, znači ja ne znam za PC gamere, ali gameri na konzolama, ja mislim da će se svi apsolutno složiti da je GameCube kontroler najbolji kontroler za konzole ikad. Ima i wireless verzija koja se zove Wavebird, ali i žice je zakon u toj generaciji. Napravit ću jedan poseban video o GameCube, ovo je samo za ljude koji ne znaju. A mi danas znači govorimo o našem Super Mariju. Znači, CD se ubaci unutra i to je to. Ajmo mi zakačiti našeg Super Mario pa ću ja više pričati malo o njemu i kakva je to bila video igra. Znači ja sam već zakačio drugu konzolu jer imam više GameCube sistema. Zakačio sam kontroler, ovo je njegov power brick, Origigi i njegovi original kabeli. S tim da igramo na SCART kabel, ne igram na kompozitne. Ova slika koju ćete sad vidjeti bi na kompozitnim kabelima bila puno izraženija, puno bolja. Znači idemo ponovno ubaciti disk. Nintendo GameCube, malo je prašnjavo. I znači ono čemu ćete sada svjedočiti je i popularan meme na internetu, jedna od najkulerskih stvari što se tiče start-up zvukova i tih spora. Pa idemo upaliti ovu bombu od konzole. Da vidimo. Naravno o tome govorim. Startup za Nintendo GameCube. Ja ću namjestiti kamericu. Malo ćemo puhnuti u disk. To se dešava. Evo ga. Malo sam puhnuo CD, a ja ću ugasiti svjetlo. I ljudi moji, imate priliku svjedočiti najpodcijenjenijoj Super Mario video igri svih vremena. Znači ne samo najpodcijenjenijoj 3D Mario video igri svih vremena, nego najpodcijenjenijoj Super Mario video igri općenito od svih, i 2D i 3D naslova. I nažalost ova igra nije dostupna na nijednoj drugoj konzoli, osim na GameCube-u. S time da se GameCube igre mogu igrati i na Wii sistemu. Evo, znači koristimo, ali o tome ćemo malo kasnije. Ajmo vidjeti kako to izgleda. Znači njega bi isto treba ići memory card, ne da mi ga se sad tražiti. Pa ćemo krenuti bez memory carda, čisto da vidite kako izgleda gameplay. I evo ga, preskočio sam onu uvodnu priču. Super Mario Sunshine, znači vrlo šarena, puna boja igra
Kontrole su genijalne na GameCube kontroleru. I ovo je igra koja se zapravo dosta fokusira na očuvanje okoliša, znači neki environmental issues i stvari kao to. Znači možemo i roniti. Mario može roniti, čuvat dah. Znači ovo je video igra koju Nintendo naprave kao sa mehanikom da Super Mario mora čistit okoliš. Recimo neki toxic waste ili nešto, Super Mario, sad ćete vidjeti, sad ću naći tu pumpu. I on sa tom pumpom principu čisti taj nered i tako pokušava riješiti probleme. Ova igra je otvorenog svijeta, puno drugačije mehanike nego recimo Mario 64, isto može skakati svašta. Ovo ću pauzirat malo. Znači to je ta pumpa Flood, koja je glavni gimmick u ovoj igri, ali totalno zakonom pravno. Flood. Ok, znači sad uvijek imate te tutoriale neke. To ću preskočiti. Evo, tutorial je gotov i sad je Mario dobio zadatak da očisti onaj nered. Znači, on ima mogućnost pucanja. Isto tako može i punit. Sad ćemo ići tamo do princeze, samo da ništa punimo. I vidite, ove mehanike su totalno zakon. Znači to je slično kao i u Super Mario 64 napravljeno. I Shigeru Miyamoto je također dizajner, igra je originalno zašla 2002. za GameCube i kao što se rekao nikad nije portana na druge sisteme. Iako je super što Nintendo Wii ima kompletan backup compatibility sa GameCube sistemom. Kad uđeš u taj gul, u taj nered, to se može čistiti. To je kao neki toksični otpad koji neću spoilati jer želim da vi svi igrate tu igru. Samo nešto kažu gljive. I recimo, razlog zašto ova igra nije popularna recimo kao Mario 64 ili ne znam, Super Mario Galaxy je upravo zato što je GameCube bio tako malo slabije popularna. Ovako mogu letiti, to sam zaboravio reći. I što više refilam vodu, znači ja sam mogu skočiti u more i refilat vodu i napuniti si tankove. Ovo sa strane mi je tank. Recimo, htio sam vam pokazati ovu mehaniku, Super Mario može doći recimo na palmu. Popeti se na vrh palme. I recimo uz pomoć ove pumpe sa vrha te palme može letjeti. Evo ovako. Dok se ne istroši voda. Ovako mogu refilati tank. Idem pobijediti onog bossa. Evo ga, ja sam pobijedio ovog bossa. I sada ćemo dobiti zvijezdicu. Znači, igra se radi o tome da je Super Mario otišao na odmor sa Peach i sa Toadom na Delfino Island. Delfino Island je popularan u Nintendovom svijetu u igrama kao Smash Bros. Ili Mario Kart ili sve ostale video igre. Ovo ćemo preskočiti isto. Evo, ovo je samo jedno od tih mjesta i Super Mario je ostao optužen da je on zagadio otok sa tim mrljama, međutim to je njegov, zove se Metal Mario, vi ga znate vjerojatno iz Mario Karta, to je njegova kompletna suprotnost. Super Mario opteženik koji će pobjeći iz zatvora i pokušati očistiti cijeli otok. I tako je Nintendo zapravo pokuša kroz popularnog lika djecu potaknut na ne znam, brigu za okoliš, na čišćenje prostora oko sebe i tako. Evo. I evo nas. Znači ovo je Delfino Plaza.
ponavljam još jednom popularno iz Mario Kart serijala i Smash Brosa i tako tih igara iz Nintendovih franšiza. Znači Mario se može lebdit. A njegov zadatak je sad očistiti cijeli otok. Taj otok je ogroman, ima toliko stvari za raditi u ovoj video igri. Ja ću vam samo mrvicu pokazati. I znači glavni cilj bio je podsjetiti djecu na brigu o okolišu, da se nauče čistiti za sobom i ne zagađivati okoliš. Znači stanovnici ovog otoka su ugroženi velikim zagađenjem, za koje je Super Mario optužen, koji je zapravo napravio njegov, ajmo reći dvojnik, iako nije pravi dvojnik, nego je samo njegova kopija. I nažalost igra nije toliko popularna kao recimo ponavljam Nintendo Mario 64 ili Mario Galaxy ili Mario Odyssey, ali igra je genijalna i kao što sam rekao nije dostupna nigdje drugdje. Ovaj svijet je puno veći, ovo je samo početna instanca, a ići ćemo do onog otočića. Znači ovo su ono fore isto u Wind Wakeru s ovim brodićima. Mogu ubrzat sam sebe. Mislim da bi ovo klincima bilo strava a i odraslima mnogima. Znači, sve što vidite, sve je dostupno. Znači, što god vidite u igri možete putovati do tamo. Znači, to je zamišljeno kao predivan mediteranski otok koji se zove Delfino. Ima raznih caka ovdje. Evo, recimo. Ovo je shape tog otoka. Ja ću sad pauzirati igricu. Evo, ček stišat ću televizor da čujete kako je GameCube glasna konzola. Sa tim svojim ventilatorima glasan kao PlayStation 4. Zato što ima puno jači horsepower recimo nego PS2. Idemo ga ugasiti. I još nešto reći. I još bi samo dodao, znači da se Super Mario Sunshine, znači rekao sam da se ne može igrati nigdje osim Wii, nigdje osim na GameCube, ali znači postoji mogućnost igranja na Wii. Zato što je Wii konzola u sebi ima kompletan GameCube hardware. Znači u Wii konzoli možete igrati bilo koju GameCube igru, ali ima jedan problem. Znači ove standardne Wii konzole, koju većina ljudi kod nas ima, nemaju port za GameCube kontrole. Tako da morate imati onu originalnu verziju Wii konzole. Ako nekog zanima, mogu mu objasniti koja je razlika u kodovima, znači RVL, razlika i sve. Znači morate uzeti originalnu koja ima port za memory card za GameCube i port za kontroler. Tako da vi možete Super Mario igre, Super Mario Sunshine i ostale GameCube igre igrati na Wii sistemu. Postoji opcija da se GameCube igre igraju i na ovom sistemu, ali ne službeno, nego u soft mod, znači uz jedno hakiranje njegovog BIOS-a. I onda bi se mogli koristiti ovaj Wii kontroler, znači standardni Wii kontroler, čak se može sa nunchakom i sa Wii Motionom igrati u kombinaciji, ali ovo je onda najbolja preporuka jer ovo je najsličnije, ajmo reći, standardnom kontroleru, jer koji je GameCube kontroler najbolji za igranje igara kao što je Super Mario Sunshine. Evo, to bi bilo to od mene i znam da video nije dobar, da nije baš nešto ekstra, ali barem ste vidjeli kako ta igra izgleda i nadam se da će neko od vas može zaigrati ako doma ima Wii ili na neki emulator za GameCube, recimo tipa Dolphin. Ovom igra je zakon. To bi bilo to od mene. Pozdrav ekipa!